بەڵێ تەماشەوانن هێژاژ بۆ گوتوبێژیەکە بەهتر لەسەر دارخستنا ڕیاض و بریارە 22 هێدە بێل دارخستن مێڤاندەریان مامۆستا منال حسکۆ نویسکار و شرۆڤەکارێ سیاسی دڕیاسکای بەکریا مامۆستا منال دەم باش دەم باش قوربان مامۆستا منال ئەزە ژوێ چەندە دەست پێ بکەم دەما و ڕیاض سێف دەبێژێ کنگرە ڕیاض دوێ پێگو و هەڵوێستا ئۆپۆزیسیۆنا سووریە دو جنێفێدا بەهێزتر بکێ پرسیار دوردا ڕەنگێ بەهێزکردنەوێ چاو بێ دەستپێکێدا ئەس دەخوازم بێنمە زمان ئەم دو تشتا جەرد و جودا بکەن دوارێ تیۆریێدا دوارێ گفتوگۆیەدا بێگومان ئەم هەموو لەگەل ڕوونشتنانە وان جivîna یان cîva kongrê îro tê dar tê nexistin lê dwarê praktîkê de dwarê li ser erdê heta weke vê gavê tê encam nedane xuyakirin ji destpêka krîza Sûriyê ke 2011 heta weke îro ke 7 sal derbas bûn û bi dihê kongra hate danîn heta weke vê çavê vê gava goftara da axim tiştê got millet dixwaze hê tiştek ji wênan nehatiye encamdan û tiştek nehatiye xuyakirin bixabin lê gotina goriyat sêf îro têne ziman û em ê karibin di Cinêvê de bêhtir biqewetir û bihêztir bibin ew didê xuyakirin û dixwaze bêjê û muxalefet heta hedekî em bi hevdûra levkirîna em ê bihêztir ji Riyadê derkevin Riyad ê piştama bêhtir bê de girtin lê di bîr û baweriyê min de gotina wî hinekî nerastî yanî nerastiya dwarê pêkhatî de têda heye bêhtir gotineke ji mîdyayê re ne gotineke praktîkê de li ser erdê bû karibê cêbigire باشە مامۆستا منال دە هەمان دەمێک و کۆنگرێ ڕیاض دوویە بێل دارخستن دە 22 مهێدا لوتکا سێئالی دنابەرە سەرۆکێ رووسیا و ئێران و تورکیەدا یێل سوودچی بێل دارخستن ئەv کۆنگرێ سوودچی ئەگەر هەیە دو پاشە ڕۆژە دەجهێت جنێفێ بگرێ پرساش خۆیان گرنگ ئەڤایە ji ber ku îro pirsgirêka Sûriyê bi giştî nedi destê muxalefetê û rejîmê de ye ji ber wê yekê jî heta weke vê gavê pêşketin çê nebûye û negihana tê çareseriya hevdûra pirsgirêka Sûrî di destê Amerîka û Rûsya de ji alîkî ve ji aliyê dîtirkê ve quwetê dewletê dorûberin dewletê dorûber heta weke vê gavê êgo encam didin êgo bi rastî dimeşin ew êgo dostê rejîmê ne ne dostê muxalefetê ne dostê rejîmê Rûsya İran Hizbullah hejda şeعبî evana bi qewet pişta rejîmê digirin lê mixabin dostê muxalefetê Tirkiye Riyad Qatar Misir Amerîka Ewropa dostê berjewendiyan nerastin ji ber wê yekê jî muxalefet gelekî zeyîf kirin û gelekî gihan encam ke xirab ya got sûçê bête danîn ya got herî giring pirsa herî giring tê de ewa di bîr û baweriyê min de yek jê armencê ewa got Rûsya Tirka bikişêne nava leystiké û rejîmê re ew jî bigina levhatinê we pir sal insanekî weke Erdogan re ji ber Erdogan bêhtir siyaseteke pragmatî îro pêk têne ji wextê got bêjin em ê Kurda ji meselê dûr kin û em ê sînorê teştera weke gotî tiştê tu dixwaze em ê pêk anin û di Efrînê de heta deverê Kurdî de gor got Erdogan dixwaze İran jî ê pêre muwafiq bê ser vî ji ber got ne ji ber berjewendiyê İranê jî Kurd bibine xwedî encamek ez bawerim ew gava wana di Sûçî de ew ê giringtir jiya Cinêvê ya Riyadê bê ji ber ew ê bêhtir li wê derê biryar bi encam derkevin lê dimêne di navxa Amerîkada hiç xasî karibin ser levdû bikin ew ê giring bê باشە مامۆستا منال دە کۆنگرێ ڕیاض یەکدا دەمەهاتە دارخستن ئەنجومەنی نیشتیمانیە کورد gelek گلەه و گازن دکردن و ڕۆلا کورد دوێ کۆنگری دەکێم بوو کۆنگرە ڕیاض دوو wê roleke bêhtir bide Kurdan Wallahî mixabin di bîr û baweriyê min de divê mirov rastiyê li ber çav dêne mirov ne ji hevdûra xweş bike ew bixwe wekî hazîrbûn bêguman çi guftûgoya li ser rewşa Sûriyê çê bibe gereka encûmena Kurdî tê de hazir bê pişdar bê heger em bêjin rengekî şeklî jî bê yanî rengekî bes wîcuda wê xwe jî kê ji ber ku îro temsîleke fikrê netewî fikrê qewmî tu bixwaze û nexwaze diriya encûmena Kurdî re ye lê tu bêjim ê roleke wêna hebe na ji ber ku heta weke vê gavê jî kê gavê muxalefetê gavê muxalefeta Sûriyê bi giştî ji aliyê Kurda ve ne zelala
نخویایت چه دخوازن رژیم هلوستای خوشک خویای و زلال رژیم بریا دروجات کنگره خدا بشار الاسد اني زمان انه تشتكي مساله نتوا تنه حتى قم دولات عرب هذا بدنا وانا حتى جزائر جي خصنا مساله ده وقلق ولات يعني تشكي كرداني ند مساله ده مخالفات جي كيم زيد ايروج برغوت ضعيف بونه كده ليد باوريه بدا او بخوجي ندوري وينايا لي ابجي فقري سببك يقو سبب جي او قلسبونا مالا كرديه قلسبونا قو تفقرا كردي مخابن نيك نبها الوستكا تفقرا كردي ايرو سي طرفن طرفك جي ام بيجن تفدمو بارتشي بيرن طرفي دي تركي جي كي انجمنا كرديه وطرفي سيا ابو هف پیمانه کردیه یا گو نابل خودی گمان یعنی او خو بهتر رخی تفدمنا وقتی گو کرد بهزک با قوتک با بدنگک بانا یه بهتر خودی وزنک و خودی آخافتنک بانا لحزورا انجمن دواره پراکتیکه ده دواره دیالوگه ده یعنی گفتگوی ده قنجک و حاضرت شکی پر باشا لتبیجه می خودی هرز به نا ترولا کرده و به طیبتی دریاده ده جبر گوریات ترولا کرده قبولات يعني ما مثلا تشتغل في ده او عقليه كونها بجدار دي كونغري الرياضو ده همان عقليه رجيم اسد كنت معامله لقال دوزا قال كردك الرجافاي كردستاني اگر دك رياضه كده انجمن اجتماعيه كردي قالوا غازن ذكرن الرياضه ده عقليه بهتر شوفيني ترب ولا همبر ما فين قال كرد الرجافاي كردستاني شر باشا كو انجمن اجتماعيه كرديان الين كرد الرجافاي كردستاني بقرنا بر دویده ده جبرگو مثلا کردی بهدو و گریدایا مثلا کردی شبتون نجدا يعني تشتي قول كردستان باشور كردستان وبتيبتي او خيانتا قد كركوك واضح هاتا كرن فكري نتوي فكري قومي شوفيني دناف عرب هذا بيهتر هيرس كرلهم بري كردا او بخو تأثير لإيروروج لمخالفتي لشخصيات مخالفتي لدناف سوريا دجيكر نسبتي ما ريجيم چخانه شرعي به بشار چخاش ملتي خو كشت به لرئيسكي قومتشل صالي او بابينا مناس كربو ما ذهنيته وعقليته يناس كربو بس ايرود نافا مخالفته ده كسن هنا بيغومان ازنا خازم يعني ام خلكي حموه عم بحموات توما باران بكن لدنا مخالفته ده نجم باور بك قو بنا خديه شامي حكم الشامي بكن ايج ريجيما بشار صدقتي خرابتر نسبتي دوزا كردابن جبر ذهنيته عربي حتى وكفي ساعتي ذهنيته قوميه عربي تياري شعب ناصري بي تياري بعثي بي هي شوفينيته خلاص نبينا هي ذهنيته عقليته عربي بدو فكره انتقامي كساد بندست بك انه كساد ناخذ بكوجن كساد ناخذ برشخ هي ميجي خلاص نبينا جوي ماشي ناصري يعني بعثي يعني حتى سوسياليزم عربات الواد نزيم ديمقراطيه عربه يعني عندما قلت كفنا جهه كرسي زمتتكن مخابن راسيا ودرت كفيج ريجيم بخخراترن ولو تيترن دميجي خدا ما مستعمل ده كونغري رياض دودا هم آلي هناك وبجدار انتدا بشتفان الرجيم أسدا فيدش وكاتين عسكرين يكجي آلي جرين يانكو دارو دستي الرجيم أسد السورية جبرتش بيدنا هاتي بخوندن جبوي كونغري رياض دو انا دویدری دا حتی وکا ویگاوی يعني پیده بخود خابینه يعني پیده کسی او قبول نکریه يعني امی بیجن بهتر دوسته گو ایرو پیشگرتیاوای عسکریت کن شرید جی داعش ده يعني بوارنا يعني ایرو دهیمو دم عسکری وانا امریکینا دو جنرال امریکی دویجه بید بس شرید داعش ده ام پیشگرتیا پیده دکرن يعني عسکری جغینی شرید داعش تشکی ام تدربات دوزا ویجا دویدری دا ریاض بخوازی نخوازی دوستانی که ترکا دبن رهایا هکت علامه ده ایروش به مسئله قطر وان دجی هم دونا دو پیاده ایرو حتی وکوی گاوی نوکا پارتی کردی سوری خو اثبات نکریه گریدای قندیل پارتی ترور تیتا حسیبه میجیه خلقه دا لوی داره پیاده دتمنا صاده حتی وکوی گاوی نهات یا قبول کن حتی دوستی وای روسات مثلا سوچی ده کت پیش ده بیتا کرن گوتیه می کرده حاضر کن بس نگوتیه بشکل که فرمی امی پیاده دوی ده حاضر کن نه او تشتونه پیاده حتی وکوی گاوی خوشید خاپینه و ملت دورا خوشید خاپینه دواره سیاسی دا تو کسی قبول نکرد يعني نه رژیمه و نه زید در وی رژیمه و نه دوست يعني ام بیجن ایرو چه روس من چه امریکی من ایگو به هزارش خورته مدانا کشتن جبوی رزگار کرنا سوریه بس دواره سیاسی دا نه هاتنا قبول کرن يعني او چش خوره ده بیجن او بازاره کدی ترکیه بفرمی او تننا
دواري سياسي دواري ميدان سر عردي بهم هنا وحكم دكن رقامش له هناك تاخو ميدان دستيوادن او بازارك دي تركيا مخابن يعني او لا تشتكي ليها ما مستعمل الهر ايرو رجب طيب اردوغان سروكي تركيا ده كونغريكي روجنامه بين دما جوينه كويه بارتي اويلغر اندام منوي راغهاند كو اوين عفرینی باجار عفرینی روجاوای کردستان ج پیدا و هزن و بیا پکا پاک بکه ترکیه بدنگ بلند اف بریاره هدا رجب طیب اردوغان حتی او کفی دقیقی تبرسو جرانه هات نداره و جبر چپ ترکیه بی دنگ بلند ببیت طرس والدوانت دی دبی ایگو پشتاوی نا راست به و پشتاوی بخواد به زانه بیچد آخوه جی که پیدا د ميديا د نظام كردابا بر الدجي تركي دا اخوي بس تراستيه دا نا يعني حتى وكيرو حتى وقت يقول طلال سلو جناب ودركت يعني هكر طلال سلو بارتي كدي تركي كردي دا بانياج بارتي انجمن وابنجو الصد خيانه وعمالت بفكر باش برغو كسكي تركمان بو وجاليه تركابا كتنا بعد وظيفه خو خلاص كرشو تركي لدجينا اخذين هجوم نكرني بخيانه نكرن يعني جبوي عفرين ما نديت مشك دركت بايد اوروبا دا هجومي سفارتي تركا وانا كرن خويا جهنا شد برجوندي دقنا هفدو ليه تركي لسرچ اعتماد بكي جبرغو ترك وروسيا الجور غوتنا بوتين وروشنا داوي باردوغان دبيجي ما هنكي لفدو كريا دباوريم دواري عسكري دا دواري چكداري دا بلكي روس قبول نكي جو تركيا بويرنگي وري هجوم بكي ودورو بري عفريني بكي بندستي خود جبرغو بچكي زور بكار بي قبول كرن ليه دواري جو لگور دا خوازا ترکا انو روسیا ایوی جوارا پیک بینه هکا خطریتا و پیده بیم پیده جوارش مسئله در دخلم دوری سینوری وطکن دوری و پیده جبوی تشتی رازی بی یعنی او جی که مشکلا پیرتونه یا ترک جوی پشتایی گرمش زانه گو ای روس جبوی برجواندی خوی به پیش داد تکلیه بی ترکارا یه پشتا اردوغان بگرن نه پشتا پیده بگرن هکر اموار انسان راست من المسئله میزین امنا خونا ببینه باشا ما مستمنال ده کنگرس سوتشي ده يكون لوتكا سوتشي كو 22 هيفي دنابرا سروكي تركيا وروسيا وايران ده بك الدارخستن بنارين اتا جرينكترين مجار يتصبر كو بين قوتو بشكرن ميراتا سياسات دوارو جاده دمات دروجلات دليت ميزين هنگي تبلو هفدوبو يمروف نما تشكي جفدو درت يعني جالي كي بيت دبينه كو تركي لدجي ايرانيا دوارنا ده جالي كيف تدبينه او ايران بفدورنا دفرنا دا روس الدجي فايا د مساله سوريا دا روس برجونديه و ايرانيا الدجي هفدونا الالي كيف بهفدور الجبوي ريجيم بشغرتيه دكن يعني هناك هنجي دفر كتب لي هفدي تشي بيد از باورم د 2 سال و 3 سال به پیش دا افروش بويرنگي درباس بيلي د باي وينار دوار استراتيجي د تلميزني ايروش كبي خرابونه كمازن دش برجونديه دولتين مازن يدبرغي هفدو كرن يعني شروج علي كيف تشي امريكي به تشي ايران و تشي تركي به تشي محور الشيعي وسني به جبر في دما دريج دا اف بكاتلي نافوانا دا ناش نسري لايرو روج هناك تيكلي هنا وادكي نشكي مجارة أساسية أو بالسر دوی بگن بهفدورا مانا اسد بردوام بونا اسد دیا ایران رولاوی حتی بچخاسی روس قبول بکن دسته و دریج بید دوره دا ترک چخاسی رازی بن انو خطریت سر سینوری وینینا یعنی اب هر یکی جوانا ای خو بخوا هر کس کی میزنه به او برجوالگی ویچ دا باور دا ل بداویجی کی اف هر سه دما لفدو بین دفی جاره کتی ترکی امریکا خوش کی یاگو د دوره د دفی باتش تراسی به علی کی روس گفتگو گوب ترکی و روس ایرانی ارت کی جوی وارسی کی جالیه دیو دفی روسيا وامريكا لفدو بكن سر بلانيت دروجلات بهفدورا بكنا چه انجامي لي بيغومان ايران آليه خو داخواز روساب كي كاسينوري حتى بكي دري كاري يعني بردوام بك ترك حتى بچخاسي كارن سينوري خو بپاريزن وروس چخاسي گارانتيه دن هر دو طرفا امستا افريك كابتن ونخشانو كوجبوي دفرت دانين بحثا حمو بيكاتان تكرن بس مرة بحثا بيكاتا كرد كجهة كردان ده نخشانو ده دفره ويش به مخابن حتى وكذي قاضي السياسة فرهدة سياسة أوروبا أمريكا ده به
و چ رووسا دەبێ مخابن حتاوەکە vê gavê li Kurdan nemeyzandina kewekî netewek xwedî dewlet xwedî te Kurd îro cihê wana di xeteriyeke pir mezin de derbas bûn û piştî Gomedît rewşa başûr ke Kurdistan sala not û yekê weke dewlet dimeşî hetaweke îro bêçawa ji bo berjewendiyê xwe 24 saeta de em baş êşandin dibêje netewê Kurd îro di nexşa va de heye na وی رنگی سیاسی گوکه نتوک لمیز نه لوکه پیک آنی لسر عرضی وکه برجواندین وکه دنگی خودر خلو اوجی که نتوک گرکتش نه هبن گرک زمانی و حقی و انا کیم جارب مسئله فدرالی ما فدرالی تی زمان اباناجی حمیجی گوتنی گو ما پی رازی دکن ما پی درازینن لی دراستی ده نوای دراستی ده ایرو سیاست انگلیزا تایبتی و سیاست امریکیا بگشتی حتی وکه ویگا ویل دوجی گو ملت کرد ببی خودی ارکک ده دوریدا جبر وقتی عمله میزین ایرو تقام شده حقکی بده کرد ما فکی بده کرد تیچا کردستان ده و کردستان گوجنوت یکی او که دولت و حتی وقتی ایرو تتیک بریت تبگران ده خطریت کم ازن جوی برجوندی خوا د پیش د سالی پیش د پشتو برجوندی او بنگوی هفدوب کردن و بگو من چیل بنگوی هفدوب کردن هنگی دولتا کردی بگو من ما فکر کرد بیت استاندن لی ایرو روش دوی ام راستی میزین ایرو ام بقربانی برجوندی نقابینا دولتا دنا بقربانی کرین و فروتنا بازارا گول سر عرضا کردستانی سر بترولا کردستانی تیتا کرن حتی وک ایرو کرد بس کفری لیدانینا نا لاستقبال سياستنا برجوندية باكسان ده مخابن وأوجي كي جلك سبب جهانش برجود فيدي ده أمن كارم يعني جلك النقطة هنا جمروف كاري شيرو بكي كم عملونا كم عملت في برجوندية بعد دولة هذا ما مستا منال ده رجباء كردستان هزن هر سرقة الجمل الاجتماعية كردي كوي نوينراتيا خلقت كان جدربة وبيدنا كيجا علي كيجا هز جواناكي سدما كوبوا كو نوينراتيا كردن رجباء كردستان جدربة كيما سيكتيه هل رولاوا كيما كيجا علي سدما باور كجمه واز في قلتنيج تماشبانا وش كسي يقول مقهدارجي كده تشنجي هنا اخلاق ودمير تيد الاسماء از فينا بيغو ما نگو بجابكي ديجي بيدي يعني كي سياسه باكي كده زين يجي سبب غروشا كردا ايروتي ده حتى وكذي قافي اوا كرنا باكي ودس دريش كرنا در چا پارچي كورساني دي بيدي بيچاوا د پارچي ما ده نهشت گو ام نخودي رولك امراند ما فيش مره نشتن قول درفجي نخودي رول جبر وقت قلت السر عرضي نخودي هيز قوت بي وبنجهات تي جملتي تنبت الدرجة كي بيبي هذه تم جانا دا أنجمنا كردي وكاربي السر عردي قوت بي خدي هز بي وهزا خوش دربار بدي خويا كرن بيجي از نونري في ملتي با حتى كاربي الدولة عجي كي راضي بكي بين علي خبابا ملتك أم خدي دوزكن تبيجي تبي أنجمنا كردي تقلسبونك السياسي دي راستا تبيجي تبي بأركي خدنا ملدا نرابو راستا تبيجي ما ندوي باوريا قوملت الأنجمان الميزان إنه جرك دوي جيدة راستا لأفهميجي كي العاليكي أنجمان تمثيل أفكرين نتويدكي وبيدي مخابن مجال لدى قد مجال لدى مجال بيشاي نما مجال أو إنه دفيت شي دستي خبابي دبرنا وأبجي كي خلق بيجي جرك أموار نكن يعني وكأن نمونا كرسانا عراقي خيانة بشكرتي كانوا كسكناي تصفية كرن يعني قصد ترسم غير أو خاينة جو كردستان إذا أوش خد بناي خدي شرف وإيدي تركي جي كي جارك ديش مسألة دور كمان مخابن أنجمان درولك ضعيف ده إيروروش سبب أساسي ده سبب جو بيد مجال ندا درياري جميرو مجال ندا جو كاربي بأنجمان لوي أركي خورا بأنجمان نابدتي كردا باشا جالك سباز جبو ما مستعمل الحزكو نبيسكار وشروبكاري السياسي كو جسويد بريا سكايب لقال منبو جالك سباز ما مستعمل